Hamren Police Station ka parlo tapat pen check ke roya truck umba so arleng along tovar ka ino parpika jok che pharle phidlo bangso truck ka che pharle phidahut adimalo amat inut apran ke dam lapen inut ahiring tangrak areng hu sonanglo Hamren Police Station ka parlo umba so along kidam tang pai pai ni phai truck sier ni ihum check ke roya truck AS010 C2554 ajo por phai truck si malom umba so along che pharle phid Umbaso arleng along jasemet towar ke henu parpi ka joksi bangso check ke pona truck che pharlep long phitlo kaching koi phirahut Nagaon Sagar Shialmari arong amikar Kalitang Kudus alia Sopo Ajit alia Bangke adi malong amat si apran damjuilo lapeninu Ramson timunga Bangke ahiring tangra pen arengahu sonanglo Truck along kedo kadto kabe bang truck ang bong inut apran damjuilo lapen inura bangke ahiring tangra pen arengahu sonanglo bonta truck katibara bang thulapen kaprek bangke thom atuma bangke arengahu ke sodun awi pusi birta longpon ajo por si kaching koi phira jo thanga warsai ka videt pana jok apran ke dam jui ki thitanga bangar boma bangke jopang thang tami halada kaching koi adim lo amasi padokoglo laban puthora da mate pai pai ni final cap arni Hamren pen raikong sai khia tumpali damsi ki thitanga bangar pum khum dam pen postmortem aphan DMCA chalong an bandetlo lapen areng hu ki so tuma phan Hamren sub divisional civil hospital along an pon pen sei langlo Ramson akurge imung non only accident ke kodaglo lepen koson pensi ke accident igla सबसे से पे थे ड्राइवर का हाउ टू खाना सिस्टम में एक्सीडेंट ये हो रहा है अभी क्या को मारते क्या है कि मैं बताऊं ये सोलम Hamren pen daneling hi karbiang long live